Get the ice cream? Go get the ice cream. Go get the ice cream. Hello guys! We're here to unbox some free stuffs! The unboxing show with Dizon. Ano sa'yo mong gusto i-start? Kahit ano, ito mo na. Unboxing. Uy! Opening. Wow. Wow. Ooh! Caramel siya. Diba? Ang sarap. Totoo may caramel, no? I love this. Pinenjoy talaga ako. Pwede dyan ito. Hindi yung brand. Okay. The first brand to unbox is... Ay, naka-boxer shorts pala ako. Sorry. Cheat day ko ngayon eh. Wow. Uy, kadamo ito. Mga mask. Mga facial masks. Pakita mo yung aking kasi. Green tea. Green tea. Balancing kit. Pang ano kaya yun? Tea tree? May tea tree? Wala. Healthy ba yung tea tree oil? Yeah. Kit talaga siya. I have here black sugar scrubs, half moon ice, pink. Pagkain yan. Ay, hindi. Ano yun? Then, we have unlimited toner, baby love. Revolution time, Mica. And what's this? Oh, it's a mask again. Oh, inis-free. Hindi ka naman inis dyan. Badrito. Snail Bee High Content Steam Cream. Maubos ko. Soothing Gel. Black Sugar Perfect First Serum. Wow, daghan. Ay, mga Misha. Oh, for men. Shaving cream. Ano ba? Di ba na-try mo na to dati? Skin din. Yeah. Moisturize niya yung ano. Lamig. Ano susunod? Sarap. Dako. Ano yan? Water shop. Thank you, it's good. Ito naman. Beauty Bomb. The Beauty Bomb. Galing sa Cebu. Cebu. Yeah. Ang sarap ng ice cream. Oh. From the Beauty Bomb. The Beauty Bomb. Beauty Bomb, ma'am. Beauty Bomb, ma'am. Charot! And hindi ko alam kung ano ito. What's this? Careful. Oh, what's this? Ano ito? Mga chicken tata. Chick tin. Hindi ko alam ba? Oh, it's a lip and chick tin. Alright, what's up, baby love? Nature Essentials. Nature Essentials! Annoying yung ganyan. Thank you. Thank you! Oh, it's Charm! Georgia! I'll never want to love it! See the face? You're as low. Hirap na tayo. Sama niyan siya, oy. Ang dami lang. Wow! From Samong silablag ko. Samong, you're throwing things. Maglimpyo na taana ba? Uubusin ba natin ice cream? Ibabalik ko pa yan kung hindi ko kaya. Samok. Wow! Cute! Ito lang. Nakasulat siya. Ah, ito lang. MMKK. Si Mica, Mouses, Kutis, Koryana. Oh. Kutis, Koryana. Thank you, MMKK. MMKK. Ito yung bag niya, no?
Alam ko natuwa ka sa lalagyan. Goodbye Imperfections Toner. Kutis Kamatis. Your face! Totoo yun ako sila yung Kutis Kamatis Achieve. Ba't ganun yung reaction ng face mo? You're funny. Kutis Kamatis Achieve. Flawless soap. Yan. Hala! Grabe ka talaga ba? You're so strong. Iiwa ko yung plastic sa loob niyo. Sorry ka, Aya. Sorry ka, Aya. You know what you're saying? Yeah. You're saying sorry so much. Oh! Ha! Ano? Coconut. Favorite namin coconut. Coconut. We're a coconut lover. Maglagay ako ng puno ng coconut. Ito lang. Sigurado ka? Yes. No. Para maganda. No. Ang daming gift. Yeah, I know. Oh my God. Unboxing. Wrapping to eh. Dito Uy, unboxing. ilagay ko muna to sa ref. Oo nga, natutunan. Free. Ito ay lotion. Anong lotion? Lotion. Lotion? Lotion. Hindi. Thank you, MMKK Whitening Lotion. Kutis Kamatis Achieve. Smell. Amoy biko. Amoy biko na. Okay, that's it. Hindi ako binansin. Maganda. Kutis Kamatis! Glutathione. Gluta pills. So, ano to, diba? Liver. Consult your doctor. Ano consult your doctor? Aslam man ikaw mag-pronounce. Awarded as the most effective whitening supplement Wow. for 3 consecutive years. Ooh. Thank you, Sharlyn, Thank you, Sharlyn Dizon. Dizon. IG niya is Sharlyn Dizon. Purple Fairy Organics. Thank you, Oh, Purple purple fairy. Tissue, please. Tissue. Wait lang, boss. Thank you. Tissue, please. Ano po restaurant? Salamat ka, Aya. Salamat yan. Actually, na-open ko na siya kasi ginamit ko na, guys. Face powder, a cover face foundation, loose powder, and a nail polish. Salamat kaayo kay Naturactor online shop. Thank you. Salamat. Beauty, water, pakita ko. So, this is from Bezos. Pretty Box PH. I just want to thank Pretty Box PH. Tapos, itong mga lip balm. And whipping cream. Naghakas ako ako makeup brushes na ako ang gigamit. Gi-review na ako before. A further box. Oh, ito pa. Skin is... Galing sa Skin Easy to lahat. Uy! Sorry. Ano na eh? Glutathione. This is from... Hindi ko alam eh. This is from Joanne O. Thank you. What's From the Nicole's Beauty Hub. Salamat. Thank you. Cute ka. You want to try this na? Well, unboxing. Joke lang. Cuckoo. Authentic Sale Philippines. Wow. Thank you. Thank you. Let's go. Let's be. Bango. 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 Maamoy emat. Bango. Onya, na-ako try gihaka. Love. Okay, meron pa. Ay, oh my gosh. Thank you. Thank you. Nakalinaw. Sa mga ganahan makatry sa ilang products, ay butang na ko sa description box kung asa mapalit. And gusto na ko mag-thank you sa tanan na brand and kulit si Dodong. Salamat kayo, guys. I can't wait to try them all. Ikaw love mo. Kulit ko. Bagoy. Tamo. Thank you sa lahat po na nagpadala. Thank you.
And lahat ng nanonood ng Pusong Ligaw. Salamat. At kaayo sa pagdanaw! Ayaw kalimtim mag-follow sa kuha sa Instagram and sa akong Facebook page. And i-follow si Dodong sa iyong Instagram. And don't forget to subscribe sa YouTube channel ko para notified na yun mo na nag-upload ko. Bango tayo. Bango! Bango ka ayo!